di deras. Chief Executive Member jangka KHADC ubah penyat sing sim henen kesngi ula pli ya kedua jingkia kabadai ke jaka Sumartin Rai Khasi lani ke Khasi Traditional Spa hasnong lat mausiang. Kajing temu jangka jing pli ya keni ke jaka Sumar kalong ban kintiu ya ki rukam Sumartin Rai haki jaka le spa kanang bakitu ki badon jing nang jing tip ha ke rukam Sumar kinla ban ya samlang syaki samla kanang ba kan long kum kalat ban yo kamai kaji bat kan yai beteng iwe hadin iwe ya menta ya kan ika spa an penyat daka grassroots Shillong habakren haka jingelang uba asim ulaong bakasin jam jangka grassroots Shillong kaya ringkat lang bat ka jing angnut jangka council ban penek pensa ya kerukam Sumartin Rai lani kirukam Sumar daki dawai kenbat. Ketika dua jingkia, ketika Khasi Traditional Spa, bahkan yang baik yang nanti, bahkan biang kendit, nalor fi penek pensa, ya kini belahikai menberim, bak ngenget scam bahkan longru, kayok kekot, bahkan tiup, ya kayok kam yok jam hamok shnong, bahkan long ke jingkur ku ya ke shnong di perok kawai. Unong yang lam rang ba kasang BJP